Om Tityang Idewa Ayu Sinta Prabandana Sake kelas 3 Tityang Jagi Mesatu Mamutra Lutang Teken Ikeku Kacerita ada koneana mondo ngajak kurang ngelaya piana lo hadiri keginani tuah menenungan bilang malu tonden yang mempunyai pamulani cek suba paling ngebani lutong kacerit intung suba kejo tor ketemu buing kejian lakar ketampah lantas tekekune kekuh bengong totem kejut membukin lutong teguh Ikeku lantas mentakon unduk ilutong ilutong ngorang ibane kalau mesin apangnya empungan aja anak bongkari sedep biasa ningah buka ketu melat Ikeku mesluran aja ilutong lantas kakelisen tu bulan itu Ikeku anu metegur gitu gelisin anak loh anu sedek kulit basa terkejut ada keku metegur gitu gedek pesan anak kelontuh sase melusin Ikeku lakar ketampah ke keangguan sakit inggih puput om